Om Swastiastu. Inggih rahajeng semangat orang titiang majeng ring ide dane sarang sami. Nah, nenten kerasa rahina sane mangkin sampun tanggal tanggal siki nggih. Tanggal siki Desember warsa kalih tali kalih dasa. Mewali sarang titiang ayu widya stuti bekul masa manis ayu widara gunung nyarangin ide dane ring rahina sane mangkin. Dibi sampun purnama mendaging kliwon pasti kering sani mangkin sampun anggara manis pasti ke sarang ayu dia stuti bekel masa manis ayu dari gunung strip nyerayegnya nih taler nggih ide dana sarang sami seni wangian titiang ring rahina alon-alon nggih ide dani sarang sami seni wangian titiang ring semeng nggih ring rahina semeng nyaluk wengi nyaluk wengi kuning ring rahina semeng nyaluk siang seni mangkin titiang ayu dia stuti beku masa manis ayu widara gunung jagi mawali nyarangin ide dane ring luring ambare ring sosial media pemekasnya nih inggian punika indik parikrama nguacen satu seni mangkin nggih nenten nguacen cerpen. Nah, satu sane mangkin titiang wacen nggih nenten ten waget pisan nanging titiang kantum lajah. Satuane punika memurde atau berjudul Cicing Gudik. Hah? Cicing Gudik? Nah, ini ke cicing gudik? Anjing kudisan? Nah, seperti apa? Guys, kadinapi daging saking satwa cicing gudik punika ngiring dumun sarang-sarang piar sayang ge dadane sarang sami. Nah, sedurung titiang pasti ke muacen daging satuane punika. Nah, ka pertama pipna ke pemungkah titiang nenten surut-surut nguningayang geng rene pengampura nggih Prade wenten iwa ngeri sejeroning selimputan titiang ngewacen wacana satuane punika nggih titiang kantun melajah ledangang pisan ledangang ping banget nggih. Jangan kangkung aturang kepura kilang langkung sejeroning indike punika titiang nunas geng rena pengampura Pak Anton makan kedang dong sedurung titiang ngawit penonton tepuk tangan dong. Enggih, sane mangkin jagi lanturan titiang nggih ngirang sarang-sarang piar sayang cikidot. Inggih hidadane sarang sami yak sama yang pisan sagadi puniki duaning titiang jagi nguacen ring layar nggih ngiring sarang-sarang pirengang murda satuane puniki inggian punika satwa utawi cerita I Cicing Gudik. Nah, ada kone tuturan satwa I Cicing Gudik. I Cicing Gudik buka adane berak tegrek tur kes-kes gudik asing mejalan melispis ada dogen anak ngesekang wiadin nglantik sai-sai kone iya meseselan nyeselang buat kelacurane tumbuh dade cicing mekejang anake tuare nginyengin sedek dina anu I Cicing Gudik melispis di pekene ada kone anak medar di dagang nasi nih ento kone nenenge menek tunange dogen kini keneh ne I Cicing Gudik yeni dewek dari manusia buka ada ke ento kengken ya legani nyete ngamah mebe soroh ane melah-melah kini ban nyanan petengi lakar mebakti kepura dalem mapi nunas teken ide betari durga apa nga idewek bange panugran tur midang idewek dari manusia kecerita sube peteng mebakti kone lantas I Cicing Gudik di pura dalem medal lantas ide betari durga tur ngandike tekian I Cicing Gudik ih ibe Cicing Gudik dadi ibe ngacep nire apa ketunas mesaut I Cicing Gudik inggih paduka betari
Yen paduka betari ledang ring sikian titiang. Titiang jagi memanah, pacang mapinunas, mangde dados manuse. Kelugra kone pinunas icicing gudik, lantes ia dadi jelema. Dening icicing gudik tusing bisa ngalih gae, tusing pati kone ngamah. Mare-marane ngamah, ulian man ngemaling. Pepes kone ia ketarange memaling, lantes buin kone ia mebakti di pura dalem. Medal lantas ide betari durga tur ngandi ke teken icicing gudik. Iba cai cicing gudik ngengken adi buin mai. Matur icicing gudik. Inggih paduka betari, titiang dan wenten demen dados manusia panja. Yening paduka betari ledang, titiang mapinunas mangda dados patih. Ngemireng ngatur cicing gudege punika selantur nyane ide betari durga lugra. Nujuang pesan kone dugase ento ide sang Prabu ngerereh buin adiri. Icicing gudeg lantas kanikayang dadi patih tur icicing gudeg ngiring. Beh, kewah pesan ni dewek dadi pepatih, tusing man ngengken-ngengken, beg-beg pesan kanikayang tangkil gen kepuri. Yen i dewek dadi anak agung, kengken jelegane nyet i dewek nunen-nunen dogen. Cara buka keto, kena na cicing gudeg. Nyanan peteng nebuin kone ia mau bakti di pura dalem mampinunas apang dadi anak agung. Ide betari durga malih ngicen penugran. Lantas patuh pesan kone gopan icicing gudege tekening warnan ide sang Prabu. Kecerita sedek dina anu sang Prabu lunga meboros ke alase. Maceling kone cicing gudik kepuri. Dening patuh gobane cicing gudik teken ide sang Prabu. Dadi kesengguh ide sang Prabu kone iya bahan ipatih muah teken para yogine ane lenan-lenan. Matur ipatih saha bakti. Titiang mamitang lugra ratu sang Prabu. Punapi mawinan dados cukori ratu. Peragayaan tulak saking peburuan. Mesaut icicing gudeg. Kene patih mawinan nire tulak saking nire ngiringang sabdan betare dan kelugre nire melaksana memati-mati kanikayang lantes nire tulak. To juru borose ada pinunase teken nire tusing ngiring mantuk kerana kadung ngesubo mekenan nireng lugrain mawinan ten pairing nire mulih. Kita pupunyine cicing gudik teke mugu kone ipatih muah panjak ane lenan. Kecerita sai-sai kone cicing gudik ngerawasin anak mawi kare. Reh cicing gudik tuare nawang lut. Mekejang wikaran anake pelih baneng ngundukang. Ane patut menang kalah hange. Ane patut kalah menangange. Mawinan kali upet kone icicing gudik dadina agung. Sewai-wai ngencenin anak mawi kare dogen. Yen i dewek okan anak agung. Kengken ya demen nih. Kemamai melali iri ngeteken parekan. Di kengkene megandong. Buene tusing pesan ngitungan apa-apaan. Sejawani ngamah teken melali tur ngelaksana yang ane melah-melah dogen. Nyanan petenge mebakti kone buen di cicing gudik di pura dalem. Mepinunas apang dadi okan anak agung. Ide betari durga malih ngicen cicing gudik penugran
Selanturnya nih, pinunas ipun kalau gremale. Patuh lantas gobani cicing gudege. Buka warna nidane Raden Mantri. Nah, lanturang ditiang. Buin manis temengani, mu orte ilang kone lantas ide Raden Mantri. Ya sedeng wani jerone ngibukang Raden Mantri. Deleng-deleng kone lantas i cicing gudeg ngaupuriang. Reh, i cicing gudeg kasengguh Raden Mantri. Mekesiar kone kenah nawang jerone makejang. Ke cerita jani i cicing gudeg kapawurukang melajah mesastre ring puri. Dening asing ngajahin muah takonin cicing gudeg tuare karuan bana apa? Sapa kone lantas gurune ngemplangin i cicing gudeg. Kuang! Gitu kone aduane cicing gudeg. Dening gitu, buin kone pesangetin ngemplongin i cicing gudeg. Gitu kone buin aduhane cicing gudeg. Buin kemplangin tur pesangetina. Buin kone cicing gudeg aduhane. Orang gitu berhenti kone lantas gurune. Lantas iya nyemak penyalin angon nideg i cicing gudeg. Kanti encah-encah mare je kone gurune ente sud nideg i cicing gudeg totonan. Kecerita nyanan peteng nih kone iya ke pura dalam lantas i cicing gudeg mebakti mapinunas apa ngebuin dadi cicing gudeg buka jati mula. I cicing gudeg lantas buin dadi cicing gudeg. Nah, ide dane sarang sami saking cerita utawi satu cicing gudeg. Nah, sekadi napi je sampun iraga titahang sarang ide yang embang, sarang ide yang pramekawi utawi ide sang yang widi sampunang jebes momo minap sekadi punika pejalan hidup iraga yen raga mekenah ane lebihan nak kaden raga elah nenten yening ragam kita melah pasti ke wenten nggih pisarat. Nah pisane patut margiang nak ten elah sekadi cinga iraga sekadi nyingakin sampul buku nenten sekadi punika dua ngasa punika ledangang napi jan sampunican aja ide betara nggih kenten manten terima pang kene kone pangarus kene. Nah ada kan konsekuensi atau ensing rago melajah sing jekang midang rago kenten artinya perlu berusaha nggih walaupun iraga dada cicing gudeg men rago berusaha kan ane melah-melah pasti an ketimbang iraga momo landesan ane kene tagih bebange sing raga ngidang laksana yang patuh dogen artinya nggih wanta sapunika sane presida di tiang ngayang ayu destuti beku masa manis ayu dari gunung jaging lungsur mau pamit dumun nggih ide dane sarang sami. Nah pradewenten iwang atur titiang di sejaro ding wacen indik 1 cicing gudeg punika durus ledayang titiang nunas gengrena pengampura maka wasananing atur titiang lugrayang titiang ngaturang peramu santi om santi 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 om. Dadah yuk, bye-bye.